A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, jom mari kita sama-sama berzikir dan berselawat sebelum waktu Isyak. Moga-moga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita teruskan dengan mulakan pada malam ini dengan Al-Fatihah 3 dan Ayatul Kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah mulakan dengan Al-Fatihah 3 dan Ayatul Kursi. Moga-moga kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita teruskan pada malam ini dengan berzikir. Mohon sharing pada sahabat-sahabat lain, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa pasangan kami, ya Allah. Dosa anak-anak kami, ya Allah. Dosa kaum keluarga kami, ya Allah. Dosa adik-adik kami, ya Allah. Dosa saudara-mara kami, ya Allah. Dosa jajaran kami, ya Allah. Dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dan dosa muslimin dan muslimat, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami sihat, tenang, kaya, berjaya dan bertakwa, serta anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أمسنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمسنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمسنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah umat Islam di Palestin, di Gaza, di Sudan dan di seluruh dunia ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أمسنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد
Rasulullah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah selesai berzikir. Jom mari kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapat syafaat Nabi dunia dan akhirat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah, rezeki yang luas ya Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka ya Allah, rezeki yang tidak putus-putus seperti air zam-zam ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau makbullah sekali doa dan hajat kami pada malam ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Salawat tafriyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama tamma ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tudalihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghawaibu wa husnul khawatimi wa yusdaqal غمامه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لنهام ونفسي بأعداد كل ماموم لك. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah selesai berselawat dan berzikir pada malam ini. Moga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, bagi sesiapa yang ingin mengerjakan ibadah umrah, jom marilah bersama syarikat Al-Mizan. Insya-Allah, perkhidmatan yang terbaik. Alhamdulillah, di tempat saya telah pun berkumandang azan Isyak. Saya nak ke surau untuk solat berjemaah. Apa yang baik itu datang Allah SWT. Apa yang kurang baik itu datang dari kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Jumpa lagi sahabat-sahabat di masa akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.